Dobro večer, hvala Jedrt i meni je drago da sam ponovo ovdje, da imamo priliku i vidjeti se i razgovarati i hvala domaćinima iz Gogije, super su domaćini, ja zato rado dolazim, nadam se da će biti još ovih susreta i hvala i Klaudiji, ona će večeras da nas vodi kroz ovo večer. A ti imaš svoj. Da, imamo svako svoj. Lep dober večer, spoštovani obiskovalci čudovitih novomeških poletnih večerov, predvsem pa globok poklon vsem tistim, ki ste ljubitelji knjižne besede, knjižne misli, leposlovja. Danes sem opravila eno posebno anketo. Tvoja hči Amelija bi verjetno to dala v čudovito Excelovo tabelo in pri 104 vprašanjih prijateljev, poslovnih partnerjev, kakorkoli že, umetnikov, so na vprašanje, ali so nocoj dobro spali, odgovorili kar več kot 80%, da so zelo slabo spali. Tako da, če je kdo med vami tudi, ki je zelo, zelo slabo spal, ga jaz oziroma naprošam založbo Goga, da se tega nekako posebej obdari s kakšnim dobrim rdečim vinom na moj račun. Absolutno, da je zbral to energijo. Jaz in Tanja smo nocoj po mojem skupaj spali, obedve skupaj 1 uro, verjetno pa še manj. En aplavz za naju in za vse tisti, ki smo prišli. Res je, Tanja je povratnik, najina zgodba se pa začne že nekako leta 2009. Namreč Novo mesto je seveda z bivšimi mesti nekdanje skupne države močno povezano, bodisi preko mreže partnerskih ali prijateljskih mest. Iz Banja Luko je Novo mesto močno povezano na več nivojih, umetniških, kulturnih, izobraževalnih programih in tudi seveda gospodarskih. Tako da, kadar pride nekdo iz Banja Luke, se mi zdi, kot da pride iz sosednje ulice. To je res nekako 2 urice do tja. Tako kot Tanja, bom hvaležna mogoče za kakšen utrinek novomeški, rada nekaj lepega pove v Novem mestu, tudi jaz vedno o Banja Luki, da je čudovito mesto, ki da zelo veliko na umetnost. Mogoče se ti s tem ne boš strinjala, pa vendarle. Še eno vprašanje, bi bil kakšen zadržek, Tanjo bom spraševala v slovenskem jeziku, Tanja pa bo odgovarjala v srbskem. Bi bil kakšna zagata glede tega, se bomo razumeli. Mislim, da ste moja generacija, pa kakšno leto starejši od mene. Skratka, Tanja, dobrodošla tudi v mojem imenu. Kako se počutiš v Novem mestu? Takole ob novi, sveže izdani knjigi v izjemnem prevodu, tako kot je Jedrt povedala, Dušana Šarotarja. Jaz sem imela prilike Satove v Majčinoj sobi brati 2016, je šla ta knjiga v izvirniku, ampak slovenski prevod res odlično sledi tej tvoji bravurozi. Tanja je tudi pesnica, literarna kritičarka, urednica, ampak pesnica in ta pesnik iz tebe prav preveva. Se čuti to v prozi in tisti, ki ste nekako ljubitelji tudi poezije, boste v tej knjigi res uživali. Zdaj pa mogoče eno vprašanje za ogrevanje, Tanja, kako se počutiš po tej neprespani noči in koliko te je Novo mesto zdaj v teh dneh, kar si spet v rezidenci, napolnilo z energijo? Ja ću sad već je Klaudija objasnila da ćemo dvojezično da pričamo, ako nešto slučajno ne bude jasno, vi možete da pitate, a ja ću isto nju da pitam ako ne shvatim do kraja. Nadam se da sam dobro razumjela da me pita kako mi je u novom mjestu. Nisam spavala također, da prokomentarišem i to i da li mi je rezidencija dala energiju, pisanje i inače. Ja se zeznam da je ovo moja omiljena rezidencija, zato što kad sam završavala drugi roman, uvijek postoji ta, kako bih rekla, kriza druge knjige, druge prozne knjige, imam više poetskih knjiga i ta knjiga je zapravo završena ovdje, nemam je trenutno tu, ali tu sam zahvalna ovoj rezidenciji jer je idealna za rad, nekako je Novo mesto
dovoljno veliko da imate sve, a opet dovoljno malo da vam ostavlja i prostora i da šetate i sve obiđete i radite. Tako da je to meni zaista jedna od omiljenih rezidencija koja je bila jako produktivna i kojoj sam u suštini zahvalna što je uopšte taj drugi roman objavljen i što sam imala i vrijeme i prostor i mjesto za rad. Ne znam, meni je tu dobro mi je, ima baš jedna lijepa radna atmosfera. To mi je značajno zato što, kao svi to znamo, u našem svakodnevnom životu je jako teško odvojiti to vrijeme kad se fokusirate na jednu stvar, a upravo sam ja ovdje imala priliku da svo svoje vrijeme posvetim tom svom radu. Zanima me, Tanja, ure v materini sobi so zdajle prevedeni v 6 jezikov, sledi 7 v italijanščini. Ali si pokukala v tole slovenščino? Si se opogumila in odprla knjigo in pregledala mogoče? Da li sam pregledala Da si probala, da si pročitala. A da pročitam? Pa jesam ponešto. Kao prvo, jako mi se dopao vizuelni izgled knjige. Nisam je vidjela dok nije bila gotova i super izgleda. Mislim da je jedna od najljepših naslovnica. Tako da i likovno rješenje je super, a što se tiče teksta jesam pogledala i trudim se kad pričate i stalno da slušam i da nešto razumijem i može se ponešto razumjeti, ponešto se bi naučila, tako i prošli put i sad ostane nešto kao mogu razumjeti, ne mogu baš sve, ali kao mogu razumjeti kad čitam ili kad slušam sa nekim naporom naravno, ali se može, ima sličnosti. Delce knjige bomo danes tudi prebrali v izvirniku in v prevodu. Če se ne motim, knjiga kroži tudi med vami. Dobrodošli, da pokukate vanjo. Mogoče se bo potem nekako lažje porodilo kakšno vprašanje. Pa bi mogoče kar prvo vprašanje. V središču romana Ura v materini sobi je odnos med mati in hči, na nivoju mati in hči, a tudi sodobna ženska v zapletenem svetu družbenih odnosov, moči in tabujev. Poln močnih čustev in mojstrskih opisov, v katere se zapletajo ali rešujejo velike napetosti. Neustavljiva in močna zgodba o ljubezni in konfliktu. Ure v materini sobi so hkrati nenavadna zgodba o usodi sodobnih žensk, dveh različnih generacij, oziroma lahko rečemo celo 3 različnih, babica, hči in tako, mati in hči. Pa me zanima, odkje je pravzaprav prišla ideja o tako kompleksni temi, kot je odnos matere in hčere. Kako se je začela ta zgodba? Pa nekako kao i ja kad pišem nekako mogu da pišem samo o stvarima koje me istovremeno privlače, nekako su mi neka vrsta izazova i zanimljive su mi te teme, a s druge strane podrazumijevaju jednu vrstu težine i da je teško se s njima odnositi. I nekako kao odnos s majkom, ja i nisam bila, kad sam počela pisati taj roman, nisam bila sigurna da će taj roman toliko baš govoriti o odnosu majke i kćerke i naprosto ta tema me uvukla ili usisala u sebe samu i ja sam roman posvetila toj temi. To je nešto što me onako opsjedalo kao s jedne strane kao osobu privatno odnos s majkom, a s druge strane i kao neko ko piše, kao autorku koja je htjela da vidi da li uopšte može se nešto i kako se može reći nešto o tome. Mislim, zašto je tako teško bilo opisati odnos s majkom? Mi smo svi odrasli na knjigama, čitali smo pjesme, recitovali smo majkama, pisali za 8. mart i čini se da je ta tema zapravo jako prisutna u našim životima i nekako stalno smo tu u odnosu s relaciji s majkom i kao na prvu se čini kao nečim opšte poznatim. Ali zapravo to što se moja ta junakinja zapita, a što sam se i ja zapitala nekad u sebi intimno, kao ko je ta žena mimo svoje uloge, vjerovatno ste se nekad i vi to zapitali kad pogledate svoju majku, ko je ona zapravo, nije samo moja majka, šta je bila prije, kakva su njena razmišljanja, kakve su njene želje, kakva su njena očekivanja, da li je imala neke snove, da li je odustala zbog njih kad je postala majkom. I nekako kao čitav taj kao jednu kad gurnete kartu ili domino, onako sve pada jedno za drugim
kad krenete preispitivati osobu koja se nalazi iza te slike, shvatite kako je to nekako sklizak teren i kako je zapravo teško negdje napravite rekonstrukciju osobe iza slike majke, pogotovo ako krećete iz perspektive kćerke. I to je meni bila neka vrsta izazova da pokušam kroz tu svoju junakinju da dočaram tu perspektivu njene majke, ko je bila njena majka, kao ona se to pita kad je majka umre, ko je bila njena majka dok gleda njene stvari, dok je živi u njenoj kući majčinoj i dok nalazi neke zapise majčine iz dnevničke i uspomene, fotografije. I onda ona slaže jedan mozaik jedne potpuno druge ili drugačije osobe od one s kojim je živjela čitav život i s kojom je imala neku vrstu otvorenog ili nedovršenog odnosa koji je uvijek bio negdje nedorečen. I ona pokušava kroz taj boravak u majčinoj kući da dovrši tu priču, svoj zapravo unutarnji razgovor s majkom. Sad to bi bila neka okosnica koja je mene negdje i mučila i koju nadam se da sam uspjela da ispričam kroz taj roman. Zelo zanimivo je tudi to, da nekako hči šele po smrti svoje mame prepozna v svoji mami želje, ki nikoli niso bile uresničene. Da je ta odnos pravzaprav ni imel možnosti, da bi se uresničil tako polnokrvno, da bi hči zares prepoznala svojo mati, tako kot mati ni prepoznala svoje hčere. Se mi zdi, da je ta cikl se ponovi tudi potem hčere z njeno hčerjo. Se motim? Pa jednim dijelom, mislim, ako sam dobro razumjela, da li se ponavlja opet ta priča o njenom odnosu s njenom čerkom. Ne sasvim, kao ostavlja se neka vrsta mogućnosti potpunije komunikacije ili intenzivnije ili jače komunikacije, ali ostaje jedan, kako bih rekla, međuprostor, s tim se isto roman bavi, koliko zapravo mi sa osobama s kojima smo najbliži možemo biti otvoreni i bliski. I kao da ima taj, kako bih rekla, kao jedan prostor gdje mi namjerno ne vidimo stvari koje vidimo iz obje perspektive, zato što nas to jako uznemirava. I mislim da ima jedan dio koji se baš upravo bavi s tim kako majke najteže prihvataju istine o svojoj djeci i obratno jednim dijelom kako djeca negdje ne žele da vide neke dijelove ili neke segmente ličnosti svojih roditelja. I negdje, pogotovo tu u odnosu majke i kćerke, negdje mislim da su one toliko bliske i slične da je to negdje zastrašujuće, proizvodi jednu vrstu straha i otpora u nama i da se upravo tu stvara taj prostor i udaljavanja, kao da imaju obje tu vrstu straha od bliskosti. Mislim, roman djelomično govori o tome, o nekom strahu od bliskosti. Zanimiv je tudi ta moment, kjer pravzaprav hči govori o tem, kakšna bi naj ona bila kot hči, kakšno deklico si je mati pravzaprav želela, ker je bila seveda hči drugačna od pričakovanega lika matere. Pa je tale pasus mogoče bi prebrala, a se sliši dobro, tudi če so lepo zvončki, ja? Deklice so rade nosile pentlje, skakale čez elastiko in se vrtele v svojih cvetličnih oblekicah. Domišljala sem si, da bi me mama imela rajši, če bi bila podobna drugim deklicam. Takšna. Bile so prikupne, njej, dečkom, mimoidočim. Bila sem zlobna. Nekoč bodo vse postale vrtnarke, sem jih preklela. Človek izbere svojo podobo kot v samopostrežni. Nadeva si jo kakor masko, da bi se skril za njo do neprepoznavnosti, v želji, da bi prikril svojo bolečo goloto. Veliko pozneje, ko se odločiš, da boš snel masko svojega pravega obraza, na njem ostanejo globoke rane. Ta je tako, se mi zdi, zelo pretresljiv del in se mi zdi, da se lahko mnogi poistovetimo s tem, da ne uresničujemo teh idealnih slik svojih mater, še posebej, ko same postanemo matere, in se naše podobe, niti ne veš, kdaj se je ta želja pripojila k tebi.
vedno si želiš, jaz pa ne bom takšen kot moja mati. In potem nekje v nekih slikah prepoznaš, da si pravzaprav isti kot svoja mati z nekimi manjšimi odkloni. Bi mogoče lahko o tem kakšno misel, o teh pripojitvah, da vendarle pač usoda, da se precedi ta neka želja iz matere na hči, čeprav si tega pravzaprav hči ne želi, ampak da je to nekako neminovno. Mislim, da je neminovno da se ponovi, da nekako, pa djelimično, Ja. Pa dobro, to su neke stvari o kojima stalno razmišljamo i kako sazrijevamo, neću reći starimo, ovo sazrijevamo ljepše zvuči. Kako sazrijevamo, vjerojatno sebi sve češće postavljamo to pitanje, mislim koliko smo slični ili identični svojim roditeljima, majci pogotovo, i da li se to preslikava ili ne. Pa mislim da nismo, da djelomično jesmo, ali kao da nismo toliko determinisani, da ipak postoji jedna vrsta prostora da ćerke ne budu baš sasvim iste majke. Da se ostavlja mogućnost neke samorefleksije kroz koji je negdje moguća neka drugačijost ili neki iskorak ili možda kvalitetniji odnos. Jer ovdje čini mi se da majka iz ove knjige nekako svoju nemogućnost da ostvari bliskost sa drugima, vidimo majka ima i jednu nerazriješenu i ljubav i negdje njena majka je osoba koja je presjekla ili zablokirala mogućnost kontakta s drugim ljudima, ali čini se da kao ostavlja neku vrstu zavjeta kćerci da ona razriješi, da je ona bude otvorenija. Mislim, zato što kao ima taj, kad majka umre, da ova doživljava jednu vrstu ljubavi i odmaka od svog dosadašnjeg života, pravi taj iskorak i zapravo nju taj majčin neproživljeni život gura u život, kao upravo je ta majčina nesretna priča generator tog da ona proživi svoj život i da negdje gurne iz tog pasivnog nekog stanja. Na početku romana nju zatičemo kao jednu pasivnu osobu koja odustaje od života. Međutim, taj nesretan događaj majčine smrti negdje gura u to da aktivnije promisli i proživi svoj život. Zelo zanimivo je, da roman pravzaprav nima konkretnega ne začetka, ne konca. Pravzaprav bi ga lahko začeli brati kjerkoli, pa vendarle je zelo harmonično oziroma zaključena celota, izrezan koš življenja, ki jaz se pravim, ne morem iz tega izstopati, iz tega cikličnega momenta oziroma razrešitve, no. Me pa zanima, koliko si želela moški lik, da definira, ker to ni samo roman o treh ženskah, ampak tudi o definiciji, koliko ženska lahko definira moški. Ovo sam za ciklično razumjela, koliko ženski likovi definiraju muške i muški ženske. Da. Dobro. Pa najprije ovaj prvi dio, roman jeste cikličan i namjerno, mislim nema kao jasnog početka ni kraja i namjerno ima kao je u tim krugovima i počinje sa jednim krugom i onda stalno je kao nekim kružicama i završava tako, kao ima kao 2 ili 3 početka, kao jedno mi je to dobro pitala jedna novinarka kad sam gostovala u Bugarskoj, zašto roman ima 3 početka, kao ja nisam o tom razmišljala, kao onda sam poslije kao pa ona je upravo, roman zapravo ima 3 početka i ima i 3 završetka, mislim svi ti započeti krugovi se negdje pred kraj završavaju i to mi je bilo značajno zato što sam htjela da upravo bude tako roman kao kad bacite kamenčić pa onda prave se oni krugovi. Ovo je neka vrsta emotivnog bacanja tog kamenčića koji pravi sve više i više tih krugova. Kroz te krugove se manifestuju svi ti odnosi njihovi međusobni i zato mi je bilo važno da ima takvu vrstu, takvu strukturu roman, a ne linearnu. A što se tiče muških i ženskih likova, pa nisam imala tu namjeru da nekako definišu jedni druge, nego kao više mi je bilo kod ženskih likova akcenat jeste na njima važno, negdje da se kroz njih da ta porodična geneza ili nekakva istorija pretkinja, istorija žena na ovim prostorima koja je
mislim da je jako slična i ovdje, mislim, tako da sva ta sudbina žena u smislu da one nisu imale taj glas, nekako one su živjele, rađale, njegovale te djecu, muškarce poslije rata, ali nisu imale svoj jasan glas kojim su mogle da iskažu svoje stavove, svoje ubjeđenja, svoje boli, razočarenja, šta god. Uglavnom, ta junakinja negdje kroz nju, ona pokušava da artikuliše te glasove svojih pretkinja i da prikaže njihove živote negdje kroz roman, kako su izgledali, kako su živjele i te slike tih sela otkud su one i neki ambijent da se prenese tog svega. Sad, muški likovi tu jesu u pozadini, ima ih, ali su neka vrsta, kao pozadinskih likova, zato što sam malo obrnula situaciju jer su oni imali zapravo više prostora da negdje da definišu i vrijeme i prostor i nekako su bili aktivni učesnici te istorije o kojoj se govorilo, a žene su bile nekako u zapečku tog svega. I sad jednostavno mi je bilo zanimljivo da obrnem situaciju da su žene sad na toj pozornici životnoj, muškarci su negdje pozadini likovi u toj knjizi. Mogoče še en pasus. Zdaj grem za nekaj časa sama na vas, da malce razmislim. O čem? O nas, o sebi, o človeku, o srečanjih, ki postanejo močnejše od nas. Preplavijo nam pamet kot ogromen val in odnesejo velik del nas samih. Potem ostanemo prazni in prestrašeni, dokler ne spoznamo, da nas je ta praznina naredila lažje in da je usedlina let izpuhtela. Ali so to bila zgrešena leta? Ko si mlad, razmišljaš v takšnih kategorijah, o zgrešenih in pravilnih rečeh. Zdaj vem, da je moralo biti preprosto tako. Ne bi izbirala drugačnega življenja. Želim si samo, da bi spoznala mamo, tisto tiho in zatemnjeno v sebi, zaprto v sobi, v kateri kliče prestrašeni glas: kje si? Ni druge poti do nje, razen tega pogleda urezanega v mojo zavest, ki ga včasih ujamem v očeh, ko me preseneti v ogledalu. Samo ta pogled, ta edini brezsramni izdajalec in melanholična nit speljana skozi kleti in oblake, po katerih je potovala moja mama. Vse to je skrivala pred mano. Mame namreč skrivajo svoje življenje pred otroki, saj vsako življenje boli. A ti je mogoče, Tanja, že kakšen bralec? Pa so res živahni danes, ne? A ti je, daj že... Ja, tudi oni niso spali, res je. Pa moraš zdaj to življenje nekako zradoščeno... Ima jedan pasus sa crkvama, pa da to pročitavaš. Znaš, da je? Ja, mislim da se... Znaš? Ostano. Pa daj pročiti. Religiozni pasus. Ćemo onda prestati. Misliš da probamo s tim? Da. Samo da vidimo to jesam ga Meni je zelo zanimivo, glede na to, da sem to knjigo brala leta 2016 in zdaj se piše leto 2021 in da sem jo leta 2016 brala drugače, kot sem jo prebrala zdaj. In to je res neverjetno. S to knjigo lahko rasteš in ta definicija in odnosa z mamo je to res toplo priporočam v branje. Še posebej zaradi tega, ker v njej najdeš mnogo sebe in sem ravno danes Tanjo spraševala, koliko je nje same, kar je seveda neizbežno, da v knjigi počiva tudi del tvojih osebnih izkušenj, ki so pač literarno preoblikovane. Ampak vendarle ti imaš seveda odlične pisateljice in pesnice, ki pa ti je zelo blizu tudi psihologija, da se tudi strokovno s tem ukvarjaš, tako da je verjetno ta karakterizacija likov bila mogoče lažje delo, ampak verjetno je ta moment osebnega neizbežen, pač, da se bi lahko prepoznala morda tvoja mama, tvoja hči v tem literarnem delu. To je neizbežno, verjetno. Ali se motim?
Pa uvijek postoji to pitanje koje nekako postavljaju se piscima i oni uvijek kao malo, kako bih rekla, pa vrdaju kad daju odgovor kao da li je to njihova priča ili nije. I sad razmišljala sam zašto je tako teško odgovoriti na to. Ako odgovorim da jeste, to će biti istina, a i nije nekako do kraja istina. Zato što nemoguće je govoriti o tako emotivnoj temi i odnosu, a da nekako ne čeprkate po sebi i po vlastitom odnosu s majkom i pretkinjama, a s majkom ponajviše. Jer mislim da bi bilo nemoguće i kao ja ne mogu tu sad reći kao da sam sve izmislila, nisam, zapravo kao emocija je stvarna i ono što me gurnulo u tu temu je moj odnos s mojom majkom, odnosno ta vrsta osjećaja, moja majka je živa za razliku ove u knjizi, što je dobro. Bilo je slučajeva kad sam ja rekla da je kao ima istine, ljudi su mislili da je majka umrla pa su mi saučešće izražavali, ali nije istina u tom smislu. Istina je u toj emociji koja je autentična, koja je nekako kao stvarna i na neki način i bolna i koju sam ja htjela preispitati kao, a ima veze i sa psihologijom i sa bavljenjem s tim, kakav je moj lični odnos s majkom i naravno da je on uticao na mene i da je negdje završio jednim dijelom u knjizi, ne potpuno naravno i ne sasvim, dosta dijelova priče je izmišljeno literarno i meni to u suštini kad pišem nije mi važno da li je to sad stvarno moj doživljaj, sam nekog prepričala ili zato što je to jedna polazna tačka oko koje se gradi cijela priča i ta priča, književna priča nije uspjela zato što je nešto istina, što nije istina, nego zato što vi vjerujete u to ili ne vjerujete. Nekad možete ne vjerovati istinitoj priči, istinitoj, a nekad možete povjerovati izmišljenoj. Znači mi kad čitamo knjigu nije bitno da li je to sad taj autor proživio, nego da li mi vjerujemo njemu da je to proživio. U ovom slučaju ja jesam proživjela neke od tih emocija, ne sve, ali nešto da. Ali kažem da ono što je za nas kao čitaoca bitno i ja tako kao čitaoc kad čitam knjige čitam kao da li je meni to stvarno, ne da li je autor to stvarno proživio. Ali kažem, ovaj put nisam bježala od toga da stavim vlastiti odnos s majkom jednim dijelom u tu knjigu. Što je nekako, jesam se i bojala, priznajem, nije lako poslije se pojaviti pred vlastitom majkom s tim, ali ima Kurejši, vjerovatno ste ga čitali, pisac, on je kao rekao da ne možeš biti dobar pisac, parafraziram, možda nije doslovno, ne možeš biti dobar pisac dok se ne naljuti cijela porodica na tebe. Tako da je to, ima istine, ja moram priznati da ima istine u tom i sad već je to kao neka šala porodična, kao moj brat je jednom rekao kao šta sad radiš, jel opet nešto kao blatiš porodicu u svojim knjigama, ali kao već je on to kao humor, kao opet nešto sramotiš porodicu, kao. Tako da ima i neko vjerovanje, jel, ne znam koji je to, negdje sam to isto pročitala kao koji je narod da vjeruju kao kad se rodi pisac u nekoj porodici da je to kao porodično prokletstvo neko, tako da ima svega toga zapravo. Pisati znači stalno čeprkati po svim tim stvarima i preispitivati sve te odnose nekako kao, čini mi se da su pisci neki ljudi koji uvijek nastupaju s neke pozicije preispitivanja, sumnje, nekako složenog bavljenja sa svakom od tih emocija. Sad zašto je to tako ne znam, ali kažem da u suštini ne bježim od tog ličnog, ne da bi se sad ispovijedala kroz knjige, nije mi to, nego da bi preispitivala i neku svoju emociju, što je kao mislim da je to legitimno. A prestalo je, mislim, kako hoćete, mislim, radi se u crkvama, ako krene opet mi ćemo opasnosti, možemo ovaj drugi. Ako krene opet da zvoni mi ćemo sad ćemo onda jedan kraći, taj crkava je onako povelik. Evo, ovo je sa samog početka, kao više, kao jedna poetska slika, kao da vam ne čitam sad cijeli roman. Jednom je jedan pisac, neću ga imenovati, čitao 45 minuta iz svog romana, bili smo zajedno u Njemačkoj nastupali, ja sam od tada omrznula prozne pisce kad krenu da čitaju dugo. Pogotovo ako ovako na drugom jeziku, onda bit će kratko. U meni neko drugi stanuje.
Mlada žena koja kasni da utješi uplašenu djevojčicu prostire veš po balkonu s koje kaplju njene nevidljive suze. Djevojčica se krije među bijelim plohama pamuka. Žena je miluje po kosti. Nijedna ne zna da li je to stvaran dodir ili toplina sunca. One imaju svoje prozore kroz koje me nastanjuju. One imaju svoja vrata u meni koje otvaraju nenadano i ispune me kao plima koja narasta. U meni premalo mene ima kada njih dvije zagospodare prostorom. Stižu podzemni talasi, stižu orkani iz djetinjstva, stiže uplašena djevojčica koja doziva majku da je zagrli. To je to. Se mi zdi nasploh pri tebi, Tanja, tvoji literarni liki nekako živijo na robu družbe. To je zdaj samo hipotetična predpostavka, ki ni nujno, da je res. To se pravi na robu družbe, na margini, kjer je pravzaprav ta odgovornost, kjer ni prostora za lagodno življenje, za brezskrbnost, ampak je pravzaprav cel dan, celo življenje posvečeno resni odgovornosti. Koliko pravzaprav se mi zdi, da je, če imaš tak lik, bistveno lažje razvijati tak lik, ki je nekako v odklonu družbe, kot tisti, ki je prilagojen. Se motim, to je bilo zelo hipotetično. Ako sam te dobro razumela, da je lakše taj lik s margine razvijati kao i pisati o njemu, nego suprotno ili? Da. Dobro, sad moram malo da razmislim. Šalim se, razmišljam dok si ti pričala razmišljam kako govorimo na dva jezika, kako se ja uvijek, imam napor da li sam sve razumjela do kraja i nevezano je za ovo pitanje, razmišljam kako je pisanje, kad piš kako je pisanje, kao takva umjetnost baš slična kao taj naš razgovor, kao književnost nije nikad potpuna istina, uvijek nešto kruži, tako ja sad kružim oko to koliko sam te razumjela i razmišljam kako je sama književnost kao naš pokušaj da razumijemo svijet, ali uvijek je u nekim metaforama i prenesenim značenjima i sve razumijemo do jednog dijela. I kako je upravo ta vrsta osjećanja negdje mene natjerala da pokušam kroz pisanje doći do nekih odgovora. I sad dok te slušam, razmišljam kao ovako su moja saznanja u djetinjstvu izgledala, kao nešto razumijem, nešto ne razumijem, šta će od tog svega ispasti. Ili kad odgovaraš u školi, kad te pita, pa nešto kao mutno razumijem, ali kao izvuću se nekako. Što se tiče likova sa margine, u suštini, pa ja mislim da jeste zahvalnije pisati o njima, nekako kao, zato što prvo tim ljudima je ostavljeno više prostora da razmišljaju, da su u tom kao misaonom svijetu, da se samo posmatraju, samo analiziraju, znači nisu neki, moji junaci nisu baš neki proaktivni, kao da nešto luduju od života, nego zapravo i luduju od unutarnjeg života. Uvijek su to likovi koji imaju bogat unutarnji i skroman taj spoljašnji život, što je meni ostavlja više prostora da proizvodim te njihove svjetove. Ne znam, možda vjerojatno ima veze i sa mnom, ja sad ne mogu da zamislim, možda bi mogla pokušati, vidiš, kao neke junake koji vode neki proaktivan život, redovno trče, rade u banci, imaju nekakav voze, dobro, mislim, možda je to moguće, ali ne mogu se saživjeti s tim svijetom, iako vjerovatno junaci ti imaju veze s mojim unutarnjim životom i potrebom da se stalno razmišlja ili odgovori na neka pitanja, pa u skladu s tim i formiram te junake. Nekako ne očekujemo da je neko, ne znam, da radi nekakav, da radi, mislim, faktički jest moguće, ali da radi neke poslove koji su potpuno odvojeni od toga i da nema naprosto vremena da cijeli dan preispituje svoje odnose sa drugima, da ne znam, to su obično ljudi koji ili pišu, ili se bave knjigama, ili su negdje u blizini knjiga. Moram priznati sam ja sama u jednom trenutku kao sama sebe tjeram da izađem i da pokušam da dam glas nekakvim drugačijim junacima. Sad to vježbam, ne znam, vidit ćemo da li će mi uspjeti. Nekad su i meni moji junaci kao, ne znam, zasitila sam se malo od njih. Vjerojatno ću pokušati da pišem i nekakvim drugačijim ljudima. Ovi o kojima sam pisala jesu takvi i nekako ostavljaju mi više prostora
da pišem o njima, ne znam, nekako sam se s njima mogla povezati. Čini mi se da je bilo jako teško pisati o stvarima koje su vam potpuno daleke. Mislim, nije nemoguće, ali možda bi bili manje ubjedljivi, ne znam, meni se čini tako da bi se to meni desilo, ne znam, možda drugi pisci mogu to. Pri tem romanu se mi zdi zelo pomembno tudi ta tvoj pesniški moment. Tanja je tudi izjemna pesnica, 5 pesniških zbirk je za tabo, mnoge med njimi so bile tudi nagrajene z številnimi nagradami, tako doma v tvoji domovini kot mednarodne nagrade. In se mi zdi, da ta roman mestoma lahko prav poezijo izluščiš iz romana in postane popolnoma samostojna pesniška enota. Hkrati pa pravzaprav ta bogat, metaforični jezik, res bravurozen, res detaljno opiše neko situacijo, neko čustvo, neko razmišljanje, prostor in se mi zdi, da pravzaprav to dodaja eno posebno globino romanu. Hkrati pa tudi se mi zdi en zelo pomemben moment, zdaj pa ne vem, a to pritiče pesnici ali ženski. Je to v bistvu ta moment pesnik, verjetno oboje hkrati, da ženske pravzaprav pesnice, čeprav to vedno sva se o tem tudi danes pogovarjala, sovražim, da nekdo reče, to je pa ženska pisava, ampak vendarle v prozi je to zelo izrazito, da je opisovanje prostora, čustev ženske pisateljice pravzaprav bistveno drugačen. Se motim? Da li je drugačije opisivanje žene u prozi? Mislim, to je pitanje. Da. Pa sad si ti mene onako kao gurnula u to razmišljanje i odmah me onako kao listam u glavi neke autorke kod kojih to jeste slučaj i neke kod kojih možda to i nije. Mislim da u suštini moglo bi se reći da jeste. Mislim, ali sjetila sam se od Fride Jelinek, onako kao ja uvijek zamišljam nju kad piše kako ima neki mač i piše ovak mačem sjecka onako te rečenice i ima taj britak i jezik i humor i ne znam baš da li se smjela usudila reći da je ona kao da je to žensko pisanje kao zato što je podjednako britka i oštra kao ne znam mislim malo koji muškarac da može tu vrstu oštrine, cinizma i ne znam iznijeti u svom tekstu. Tako da možda se može govoriti o jednoj vrsti osjećajnosti ili pisanja o ženskom iskustvu, ne znam, koje kao, vidi se da je pisala žena, ne znam, ja znam kao kad raspravljamo sad moja genijalna prijateljica Elena Ferrante, malo sam zaboravila ime, kao kad pričamo o tom ko je Elena Ferrante, ne zna se da li je muško, žensko, više autora, mislim moguće da je više, ali ja nekako stalno imam osjećaj, ja sam kao, to je sigurno pisala žena, kao zašto, mislim da je sjajno napisano, zašto mislim da je to pisala žena, zato kad sam čitala te knjige pomislila sam, kao osjetila sam tako živo to žensko iskustvo, kao koje nekako ne možeš opisati ako nisi žena. Iako ima puno stvari koje pisci, muškarci i žene, mislim oba pola, nekako, zezam se, pisci imaju oba pola u sebi da bi mogli uopšte pisati. To ne bi trebao biti problem i često nije, ali ima jedan nivo iskustava koji je zaista, koji je specifično ženski i mislim da se može govoriti u prozi da ima taj jedan specifični moment koji podrazumijeva neki ženski senzibilitet, ali ne bih pod njim podrazumijevala kao da je to nešto sad sladunjavo ili preemotivno ili ne znam ispovjedno. Nekako mi to stalno pripisujemo i lijepimo uz ženske autore, što nije istina i nije slučaj. Nekako skloniji smo, mislim ima puno pisaca muških autora, pogotovo savremeni koji su jako ispovjedne, ali nekako to ne doživljavamo ispovjednim zato što muškarci više će možda govoriti o radnjama nego o emocijama ili ne znam. Nekako smo skloni etiketirati kao ovo je žensko, pa je ispovjedno, pa je njena lična priča, a muško kao nije. Mislim, kad bi se stvarno radila analiza i omjer koliko su muške i ženske knjige i lične ili ne znam, da bi to bilo tu negdje, da su i muška iskustva, mislim i muškarci također koriste i lična iskustva i neke segmente vlastitog života, tako pa ne znam, Thomas Mann, ne znam, kad se poslije čitala njegove dnevnike, puno stvari je koristio iz svog života, samo je dao neku novu dimenziju.
Tako da, a ne bi smo pričali o njemu i rekli, joj, kao eto, on to svoja neka iskustva. Znači, to ćemo puno lakše prikačiti ženama. Nekako imamo predstavu o tom kako izgleda žensko pisanje. Tako da, kad to govorimo, ja bi se složila, ali ne u smislu da je sve to nešto emotivno ili ne znam, nego da podrazumijeva jedan set unutarnjeg života i iskustava vezanih, ne znam, za odnose s majkom, majčinstvo, ne znam, trudnoću, nešto što je baš autentično žensko i što je teško prenijeti ako niste proživjeli. Hvala, Tanja. A imaš ti pripravljen še kakšen odlomek mogoče? Ali sem tak, ki sva govorile? Kako god, mislim, mogu ja da čitam, ali možda... Je kakšno vprašanje iz publike morda? Da, možda je bolje da nešto publika kaže, mi smo se baš razpričale. A bi morda še slišali kakšen pasus v knjigi? Religiozni je brt. Morat ćemo te reći. Na slovenačkom ili... Original, Ja sam mislila da vam je... Ja sam mislila da se izvučem kao da... Klaudija ljepše čita, ja zabrzam. Da nađemo taj religiozni. Aha, evo ga, religiozni. I sad religiozni se dešava... Evo, čitam ovdje na kraju svijeta, tu se negdje dešava. Ovdje, na kraju svijeta, susreću se vjere i mimoilaze ljudi. Dolje u crkvi kraj mora prijatno i hladno. Gospa isklesana u kamenu ima bijelo, nježno i izduženo lice. Gore u crkvi na brdu Majka Božja ima okruglo lice boje starog zlata. Obje isijavaju neko sopstveno svjetlo obojeno svijetom. Majko Božja, koliko tereta ovdje padne po ljudima, dok su im još leđa sitna i ruke male. Nijedan ovdašnji Bog ne prašta susrete. Na rubovima svjetova ponekad se dotaknu neke ruke i uplaše koliko topline postoji među njima. Popodne vjetar svira kroz prazne crkve jednaku muziku. Ili to popunjava praznine u nama. Odavde nikad ne možeš otići dovoljno daleko. Otac je rekao majci, idemo nazad tamo. Onda je sagorio od prejake vatre u sebi oko sebe, od uspomena, od bola. Praznicima su on, dvije babe i stari pop pjevali u crkvi. Niko od njih više nije tu, ali sve je isto. Oče naš koji si na nebesima i oče moj, ovdje je sve isto, amin. Samo ponekad na rubovima svjetova neke lude i nespretne ruke se dotaknu. To traje kratko, taman da pomisliš da se nešto može promijeniti. Djevice, Marijo, milosti puna, tvoje lice je tako lijepo. Bijeli kip ponekad oživi i razlije toplinu po hladnoj prostoriji. Poslije crkvenjak zaključa vrata i sveci dugo odmaraju. Ovo je mirno mjesto, osim kad je rat. Ali to je bilo davno. To je nešto zbog čega naši depresivni očevi gase televizore, odlaze u preranu penziju, liježu u grob još prije smrti, potom umiru smireni, izmireni sa zemljom, koja iste boje kao i njihova ugašena lica. Naše majke, one su od početka znale kako je sve ovo jedna velika glupost, skupa glupost, koje su govorile da idemo nekud što dalje, snaći ćemo se već. Djeca će se naviknuti, pa i drugi su. Naši očevi, oni su hrabri ratnici, mrtve zemlje. Naše majke, one sad leže pored njih. Eto, to je to. Pa še en kratek delček, če dovolite. Hčere na mesto moči dedujejo depresijo. To je način, da ne postaneš preveč ženstvena, ko postaneš mama. To je način, da ne obstajaš. V glavi živčno razčlenjujem idealistične podobe mame. Kričim, želim vedeti, kdo si. Kakšna ženska si bila, briga me, če si bila moja mama. Sita sem teh zlaganih podob in žalostnih oči. Našla te bom, čeprav si pedantno zakrila sledi. Zdaj sem odrasla, zdaj sem se že malce postarala, zdaj že moja hči besni nad podobo depresivne mame. Za hišo bi lahko zložili cel hrib tvojih in mojih umikanj. Mama, tokrat ne bom odstopila, čeprav zrak
že zaudarja tudi od mojih odmikanj. Je kakšno vprašanje, mogoče se porodilo, sicer pa bomo zaključili, tako kot velja, vedno se pripravlja kaj novega, morda. To je ono pitanje, šta ima novo pišeš? Pa, to je uvijek su ono isti, nedosadni odgovor kao pišem, ne znam kad će biti, zato sam sad tu, mislim sad sam tu, ne smijem reći da, moram reći da pišem, da nešto radim. Vrijedno radim gore u stanu, vidjet ćemo se opet ovdje na promociji kad završim. Morda pesniška zbirka, a ne? Pa ima i pjesnička knjiga i roman paralelno, pa sad šta bude brže, šta prije završim. Vsekakor ti želimo veliko uspehov na pri tvojem nadaljnem delu in se veselimo tvojega naslednjega prihoda v Novo mesto. Spoštovana publika, vi pa le, če utegnete se potopiti v to skrivnost posebnih odnosov matere in hčere, do danes kupite knjigo po promocijski ceni, res je zelo ugodna cena. Knjiga pa je tudi odlično darilo, da jo lahko poklonite nekomu, za katerega veste, da bi ga ta knjiga lahko razveselila, saj v njej počiva ogromno odgovorov tudi na vaše vprašanje. Hvala lepa in lep večer še naprej. Hvala. Hvala tebi.